Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Kalak dua jong keselong Premier League ke Mawlai Sports Club kelab beteng biang ke jingjop ke baar ha keselong zone jong ka ha ke Meghalaya State League hadian bakalala man Pynliem no ya ke Langsning Football Club daar la shi gol ha ke arpau trik ujemmang ha ke nong ba kani kelawan urlong ling bau Donald ding do bat UW ling coin ha ke benta ban penong ya ke Mawlai ban kamai Henry point neki RC ni kun hadian bakala job dangshan ya ke jintru da san la shi gol Lingba kani ke jingjop ke baar ke Mawlai ke don Kyrmen ban Rung ke semi-final ha kani ke Lempung hendai ke don kamban khur jingjop ha jing yakun ke bedang sa kata ke ke SC Red SC bat ya ke seng samla light ring au wala ke Langsning ke Sharem hendai ke don Kyrmen ban Rung ha ke ba ke don kamban job ya ke Red SC seng samla light ring au bat ke jintru Siapa tak si lekas ni, orang lagi job bro. Tong ba, congratulations di player. Kalau ya, bi setiap jua, ni dan si baru ni kun ni, ada ni return di Argo. Tak si ni lalong ke final match ni, nomor nak kau ke team, nak kau ke grup Rung tang kau ke team. Ti kayak bang motivate di player hi, bangin let all out, bat ni di menjob nomor ba. Kat kum kani ke program ka advantage ka Langsning ingin maka ile last ti dila tangi drone ni rem ko lakot mengim tas ni to la kata ngi player jongi ki kun sha ni we stick to the plan ki takda ngi yo jo ki team tangi mla hi ban underestimate you know tangi create bi le de bangi even job bi bro
Awal kali yang kita kai bahaba kita player kai tim. Dan mereka show tentang ngajing bakla menyahakan feel sejak tuan kemudian pian tuan membuat goalkeeper jeung iba adalah experience jadi kemaga long di gol bah 3 di Rung